Amahoro bavandimwe, dusanzwe dukorana tubaha imari z'ibibanza, amazu n'amasambu. Ni ukuvuga ngo ahandi ni mu karere ka Bugesera, umurenge wa Mayange, akagari Kambyo. Aha twahakase site irimo ibibanza 6. Nagira ngo ku bantu baba bashaka ibibanza baze tubahe ibibanza muri iyi site. Ni ibibanza biri karitsiye nziza kandi bidahenze. Ku bantu baturuka i Kigali ni ukuza uturuka Kicukiro ukamanuka Nyamata, Gahembe, ukagera Mayange Mbyo mu kagari Kambyo, ukomeza umuhanda uvuye mu isantere ya Mbyo ukagera ahantu bari kubaka sitasiyo. Naho kuva kuri iyo sitasiyo umuhanda wa kaburimbo ugera kuri ibyo bibanza aho biri ni metero 200 uva kuri kaburimbo. Murimo murahabona ku muhanda umanuka metero 200 ugahita ugera kuri iyo site yacu. Reka tubayobore tubereke tuyibagezeho naho iri na karitsiye yayo uko iteye. Bwiraga ngiyi tuyigezeho. Nababwiye ko ari ku metero 200 uturuka kuri kaburimbo ngiyi. Uyu ni umuhanda winjira muri site wa mbere. Ibi bibanza bisohokera ku mihanda itandukanye. Murabona ko hari umuhanda utambika, hari n'undi muhanda umanuka kuri ibi bibanza. Hakaboneka n'undi muhanda ukomeza nanone ugatambika muri iyi site ibibanza byo hepfo bisohokeraho. Murabona uko site iteye. Murabona ko ari site nziza, iri karitsiye nziza. Murahabona mwese, murabona ukuntu iteye. Umuntu rero wagira gahunda yaza rwose akigurira ikibanza muri iyi site. Murabona ko ari ahantu heza. Umuntu wahakenera yareba nimero ziri kuri screen akatuvugisha tukamuhuza ndetse na bene site. Ni amafaranga make cyane, ni amafaranga make. Umuntu ufite gahunda yaza akigura aha hantu. Ni ahantu heza cyane. Urabona ko ari ahantu hatari kure uturutse Kigali. Ni ahantu heza, aho waturuka hose uvuye kuri kaburimbo witahira karitsiye, ni ahantu hafi rwose.